Emakhosini amakhulu, emakhosini amahle, iy'ndlondlo ezinhle, nina abanikazi bamandla, abanikazi bokukhanya. Yebo, sengifikile, ngibuyile iy'ndlondlo ezinhle, sanibonani. Ngibuyile namaphupho, ngibuyile nemibuzo enthe ningibuze yona, ngathembisa ukuthi ngizozoyiphendula soon. Angibuyanga, ngiyaxolisa kakhulu, bengibhizi, kuningi engikwenzayo, kuningi la ngisathunywa khona njengomntwana wesithunywa, njengomntwana othunyiwe, ngisabhizi impela, ngisathunywa kakhulu, ngiyaxolisa iy'ndlondlo ezinhle. Ngizocela ukuthi ngichaze la indlondlo, ngizozama ukuphendula, kodwa nazi ukuthi amaphupho kakhulukazi a-based kumuntu nomuntu. Omunye abantu bakhe baza ngale ndlela ukumtshela izinto ey'thile, omunye beza ngezinye iy'ndlela ukumtshela. Kwesinye isikhathi siphupha amaphupho esiwajwayele ukuthi kuthiwani uma kushiwo kanje. Kufuneka walandelela amaphupho akho, uwabhale phansi ukuze ngelinye ilanga ungahlali ubuza amaphupho. Ngelinye ilanga ubuyele ebhukwini lakho, ufike ulivule bese uyabheka kulo. Sanibonani. Ndlondlo, umbuzo wokuqala uthi uqala kuphi uma kuthiwa unesithunywa? Uma ngabe kuthiwa unesithunywa uqala kuphi? Indlondlo ezinhle. Sengiwakhiphile amavidiyo ukuthi uqala kuphi uma unesithunywa, wenze njani. Ngakhipha futhi ividiyo yokuthi uphahla kanjani, uzila kanjani ukudla. Ngakhipha futhi amavidiyo amaningi kakhulu esengiwakhiphile, kodwa ngiyabona ukuthi iy'ndlondlo ey'ningi aziwatholi lawo mavidiyo. Ngoba yini? Sometimes ufollow laphaya, ichashaza leli elinoblast lapha phezulu, ufollow liyasiza ukuthi ube yi-follower, ungilandele, ukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngiposte ividiyo ukwazi ukuwabona amavidiyo, ngoba kuyenzeka ungawaboni wonke. Futhi-ke kuyenzeka ukuthi ungalike, omunye mhlawumbe akalike, kanti ulike uyasiza ngoba uzokwazi ukuthi uma ngabe umuntu uthanda ukumlayikela kakhulu, amavidiyo akhe mayephuma ayavela futhi ngakuwena ukuthi nayo ividiyo akayikhiphile. So ngiyacela Ndlondlo ukuthi maningi amavidiyo engiwakhiphile, kodwa uma ngabe unesithunywa uqala kuphi? Uqala ngokukhuleka, uyibekele isikhathi ozokhuleka ngaso, uyibekele isikhathi ozothi nje uyabona nje, ake sithi nanti iviki liyaqala namhlanje, ake sithi Monday. Kodwa-ke khona-ke kulungile, asisebenzise yena uThursday lo ngikuyena. Uma ngabe sithi uThursday manje uyaqala uyakhuleka, beka isikhathi ukuthi next ngizokhuleka until Monday. Ngikhuleka, uyibekele noma u5 days. Ngizokhuleka ngesikhathi esisodwa, ngiphahle futhi ebusuku noma ngiphahle ngo12 emini. Ikubi uzoyibonela ngoba phela fanele ukhuleke uphinde uphahle. Hamba ufundisisa kahle Ndlondlo ngoba ividiyo yami ikhona. Kodwa zibekele isikhathi sokukhuleka ngoba usukulwa, wenzela ukuthi uphakamise ingelosi yakho, usuku active ukuthi uyi-activate le ngelosi ukuthi mayiqhamuke, mayikuvezele indaba. Emva kwalokho izokuvezela indaba. Mina ngeke ngithi-ke leli phupho lokuqala elifikile bolibheka ukuthi likhuluma ngani, yileli litshelayo ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Ndlondlo, ngicela umbuzo wesibili lapho athi nginesithunywa sengaphothula kodwa akuphakami inhlobo. Ndlondlo, angazi ukuthi waphothula ngayiphi yona indlela, ngoba isithunywa sithwaselwa. Ukuphothula kuyangidida ukuthi uphothule kuphi, kanjani, ngoba isithunywa asiphothulwa, asiqedi thina esithunyweni. Isithunywa sohlala sikhona njalo sikuthuma. Ngiyoze ngiguge uma ngabe ukuthi bangibekele kona ukuthi ngizoze ngiguge, ngikhona isithunywa silokhu singithuma, asiphothuli. Ngaphandle mawukuthi-ke wahamba wayothwasela isithunywa Ndlondlo, asithwasela isithunywa. Usengenze njani-ke manje? Qala njenge-question le kade ngiyiphendulile okokuqala, ngicela ulalele yona, izokusiza ukuthi u-activate indlondlo yakho, u-activate isithunywa sakho. Futhi nalento yokuthi isithunywa yini, ngachaza khona amavidiyo ashoyo ukuthi yini isithunywa, ukuze u-understand ukuthi isithunywa kahle kahle siwubani. Ngizocela ukuthi ngiqhubeke. Omunye uthi mina ngumuntu, indlondlo enye ithi ngumuntu owayekhuluma nomuntu othile ebusuku noma ngihamba, kodwa manje akusekho, sekwathula, angazi kwenze njani. Okay Ndlondlo, wawukhuluma nesithunywa sakho, sasifikile sizile. Kwesinye isikhathi isithunywa siyeza ukusiphakame sikhulume nawe. Kwesinye isikhathi sikhulumisa amathonga avuleleke, asondele azokhuluma nawe. Kusho ukuthi lo muntu lo owayekhuluma nawe wayekhona, kwakulungile, konke kukuhle, wawuclean ngale ndlela. Singabantu abapure, abathi mabengcolisekile bese kuvaleka zonke izinto. Khumbula nginevidiyo engayikhipha la ethi uma ngabe uhamba unesithunywa, isithunywa sikufuna ukungcola. Ungangcoliseka noma ngayiphi indlela, unganesilwane, unganomdliwa, unganesichitho,
unganani mawungcolisekile wahamba wathola idlozi wanedlozi nje elingcolile elifike likuphihlizele wanezinto nje eziyinkinga bona ngokuthi izinto zakho ziyathula so fanele uyivuselele ubone ukuthi uvuselela kanjani usukume ulungisa izinto zakho okay wasuthi indlondlo lapha ya usuqedela wathi namaphupho ami nawo uyawaphupha kodwa uvuke ekseni ungasawakhumbula kunjalo ke awuzukukhumbula amaphupho vele kunezinto ezikublockile isithunywa sidinga ukuthi ususe zonke izinto ezikublockile isithunywa sidinga ukuthi mawube clean ngalendlela that is why siyihlambulula kaningi ngisho evikini siyasihlambulula kaningi ukuze esazi ukuthi si clean ngalendlela sizokwazi ukuthi sithunywa sikhulume nathi amen gogo xa kufika umuntu ephupheni ekunika imali eziwu20 ezinsi angazi ezinsi kodwa ke ngiyacabanga noma ekunika is20 imali iyadependa kwesinye isikhathi kukhombisa mawuthi ezinsi kusho ukuthi 20 abaningi mhlawumbe usho njalo ndlondlo kuyenzeka imali imali angithi thina singabantu benhlanhla ngeke ngizwe nje kwesinye isikhathi kuthiwa mawuphupha imali yiphepha kusho ukuthi imali yini cha imali nje ikhombisa kona ukuthi umuntu wemali umuntu wenhlanhla ikodwa imali yakho isadinga ukuthi uyigeze uyihlambulule ngani ngokuhamba wenza icleansing ukuze imali izoqhamuka kuwe isiyini isingemali eyisiliva izokwazi ukuthi bayisiyisiliva ke besifika kuwe ke kahle isi-ready ukuthi iyafika thina siyayicleansa ukuze sikwazi ukuthola inhlanhla yethu siyithola ngani ngecleansing ukuhamba amanzi ukwenza zonke izinto bese ziyavuleka inhlanhla zethu zivuleke nesithunywa siphakame sikutshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngizoba lana ke kade ngikhuluma namuhla entathakusa ngiphupha ngingaphandle kwasekhaya okay ngiphethe i-t-shirt elimhlophe elihle labantu besifazane bekusemini ephusheni not ebusuku ngalibukisisa ngoba belilihle kuthe ngisaliphethe ngalibuka mangibuka ngaphesheya komgwaqo kwakukhuluma owesifazane ethi kimi akufanele yini ngabe uhambile waye emsebenzini na ngaphendula ngathi mina kuyena cha ngisalungisa izinto zami bese ngilithatha leli shirt elimhlophe ngalihenga phansi kwami la kade ngimi khona okay angaqedi sazoqhubeka uma ngabe uphupha uphethe i-shirt elimhlophe i-shirt elimhlophe losifazane lihle leli shirt losifazane inhlanhla yakho leyo iyakhanya unikeziwe into emhlophe bunganika even indwangu unikeze noma yini emhlophe okusho ukuthi izinto zakho zinhle zimhlophe but uhamba nenkosazana ngoba le shirt leli yi-shirt eliyodingeka ngelinye ilanga kuyimfihlakalo ke kodwa ngizokutshela ngelinye ilanga kuyodingeka ukuthi mawusuphakamisa indlondlo yakho iyobe isikutshela ukuthi ngithengele inani mawusuwenza imicimbi lezi indlela zokulanda zokwenza izinto kahle zesithunywa but okwamanje ngicela ukukunikeza i-information ezolingana nawe njengamanje uma ngabe kuwukuthi ke leli shirt leli sekukhuluma lo wesifazane ngaphesheya ukuthi akufanele nangabe usemsebenzini yebo kufanele ngabe usemsebenzini fuze ngabe ndlondlo uyasebenza uyalungiselela indlela yakho wena uthini uthi hayi ngisalungisa ulungisa indlondlo ngoba kusho ukuthi awulungisa ukuba uyalungisa bebezosho ukuthi hawu ngoba usalungisa yenza lokho kusho ukuthi awulungisi awenzi ngendlela efuneke mawenze ngayo qala phansi ubhukule wenze ngendlela efuneke mawenze ngayo ngoba la uyaqedelela ukuthi leli shirt walifaka kwi-drain lihengiwe walifaka kwi-drain la i-drain yakhona injani inesivalo sensimbi ngalifaka lapho phakathi lilenga kwihenga uyayibona leyo nto leyo uliphethe ulifaka kwihenga vele kodwa wasulifaka kwi-drain okusho kona ukuthi usayilahla okwamanje nje usalahlekile usavalelwe uvalelekile kwi-drain uvalelekile esivaleni sensimbi kukhona abantu abavalelekile kukhona abantu abangakhona ukuthi baphume ezinkingeni kukhona abantu abangaboni ukuthi inhlanhla zabo zivalelwe yingakho ke ndlondlo lo wesifazane ezokubuza ukuthi uyanini emsebenzini uqala nini ukwenza izinto zakho
zakamoya uyiphakamele, uqala nini ukusiphakamela thina? Ngoba nayo inhlanhla yakho siyiphethe, iphethe isesandleni sakho, kodwa ngokuthi-ke awunakile nanokuthi awazi ukuthi fanele wenze njani. Mhlawumbe lokho okwenzayo utshela ukuthi kuyikona kanti akusikona. Ngiyabonga Indlondlo, ngizoqhubeka kwividiyo elandelayo. Makhosi.